привет! Снова с вами я, Люсине, блогер, пишущий о моде и стиле. Новогодние праздники все чаще дают о себе знать, а это значит, что пора выбирать вечерний наряд. Но на что стоит обращать внимание, какие фасоны выбирать и каких дизайнеров смотреть? Об этом нам сегодня расскажут эстонские блогеры. Что для вас означает идеальный вечерний наряд? Minu jaoks ideaalne pidulik outfit on selline, mida ma saan erinevate dress-code'idega vastavalt kas siis natukene pidulikumaks või natukene igapäevasemaks muuta, et kas siis ehteid juurde veidi tagasihoidlikumad, pidulikumad, et peab olema selline pigem, ma ütleks, et ühevärviline kangas näiteks. Mulle meeldib kõik, mis särab ja sillerdab, nii et olgu siis litritega jakid, kleidid, püksid, mis iganes, et kõik, mis särab. Kõige lihtsamalt öeldes, mis on sinu seljas ilus ja millest sa tunned ennast hästi. Ja siis igaüks juba otsustab ise, mis on tema jaoks ilus ja mis on tema jaoks mugav. Для меня это вариант дневного наряда, но вечерний. То бишь, очень важно, чтобы он подчеркивал твой стиль, и вечерний наряд не был бы чем-то таким дурацким, что не сходится своим общим стилем. Мне нравятся два варианта. Либо черное платье, дополненное скромными аксессуарами, либо какое-то однотонное, очень яркое платье, которое уже не нуждается в дополнительных аксессуарах. Ma väga tagasihoidlikuks ei armasta jääda. Igasugused värvid, aksessuaarid, kulinad, litrid, kõik, mis sädeleb, on väga minu teema. Можете рассказать про ваши наряды? В чем вы сегодня, в каком стиле они выполнены? Minul on Riina Põldroosi kleit. See on küllaltki lihtne klassikalise lõikega ja selles mõttes ta on hästi multifunktsionaalne, et ta sobib igale üritusele vastavalt siis sellele, mis ehted sa juurde paned. Ja minul on Kristina Viirpalu kleit, mis nagu näha on ise niivõrd efektne, et eriti palju aksessuaare see juurde ei vajagi, et pigem tagasihoidlikud kõrvarõngad, võib-olla väike kotike, et näiteks huulepulk kaasa võtta ja täiesti piisab sellest. Я в наряде Лиси Эсма, и у меня тут полный комплект, ее кепочка, платье, и мне этот наряд очень нравится. Он немножко такой casual, но в нем можно сходить и в рестораны, потанцевать, и на прием вполне тоже приемлемо, именно в зависимости, с чем его комбинировать. Mul on seljas kleit Embassy of Fashioni moemajast, täpsemalt siis Aldo Järvsoo looming ja täpselt selline Gatsby stiilist inspireeritud narmastega kleit, millega siis on väga hea tantsuplatsil keerutada ennast. Minu kleit on siis Tiina Talumehe looming. Selline brokaad, kangas ja need ornamendid ja selline julge muster on, ma arvan, igati selline talvine, sobib väga just selliseks jõulu, elsaks ajaks. Ja tegelikult siia juurde väga nagu ehteid ma kombineerinud ei olegi. На мне очень яркое платье от эстонского дизайнера Ири Жанье, вообще не нуждающееся ни в каких дополнительных аксессуарах, потому что оно уже фактурное, полностью расшито пайетками, шикарное. Есть ли какой-то такой проверенный фасон платья в вашем гардеробе, который вы точно знаете, подойдет под любые мероприятия? No, kui minul on kiire ja ma ei jõua endale uut outfiti kokku panna, siis mind päästab 100% alati hädast välja väike must kleit. Ja sarnaselt väiksele mustale kleidile peaks sul olema kapis alati üks värviline või mustriline kleit, mis sa tead, et sulle sobib, mille mustrid sulle väga hästi istuvad. Mul on kapis väga palju selliseid värvilisi kleite, et tegelikult kleit ise ei peagi üldse olema selline pidulik või nii väga efektne, et alati saab mängida väga hästi ehetega, et ma ise armastan lihtsa kleidi juurde kombineerida näiteks mõne statement kaelage. Samamoodi mulle väga meeldivad peaehted, et kohe mingisugune asi juurde ja on hoopis teine mulje kleidil. Это прозвучит очень банально, но в любой ситуации может выручить маленькое черное платье. Есть черное платье, темно-синее платье, длинные, короткие, яркие платья, если хочется как-нибудь выделиться. Я думаю, на самом деле, у каждой девушки, по крайней мере, так 5 разных платьев есть, и это достаточный выбор. Et jah, mul läheb ka täpselt sinna tumesinine must auku, et see on selline alati kindla peale minek, et mul on pikk kleit, lühike kleit ja näiteks mul on must suhteliselt viisakas jumpsuit, et millega on ka täitsa selline ilus ja efektne
tulemus, millega siis üritust reisata. Какие фасоны или, может быть, расцветки вы бы посоветовали для предстоящих новогодних праздников? Любые оттенки красного, это будет выглядеть ярко, модно, а фасон уже зависит больше от фигуры, от цвета кожи. Ja samamoodi jälle ehteid ja asju, et lõige kindlasti peaks olema selline, milles sa eelkõige ennast tunned mugavalt. Et kindlasti ei tasu panna midagi sellist selga, millega sa ei saa hästi istuda ega astuda. Надо еще думать о цвете своей кожи, потому что кожа у нас достаточно светлая в Эстонии, поэтому комбинировать так, чтобы приятно сходило с цветом своего как бы натурального вида. Ma arvan, et pigem ei tohiks lähtuda trendidest kui sellest lihtsalt, et valida endale julge outfit. Selline must kleit on väga ilus, alati turvaline valik, aga ma soovitan inimestel valida mingisugune väga efektne, julge outfit, millega see kindlasti silma paistab. Декабрь – это по-настоящему самый праздничный месяц в году. Поводов надеть красивое платье огромное множество. Ведь именно в вечернем наряде можно отвлечься от суеты будней и почувствовать себя по-настоящему королевой. Встречайте праздники красивыми, и тогда весь последующий год у вас пройдет великолепно. С Новым годом!